Salam alaikum, merci nokko kawonnam meden salmino, vous êtes sur la page de Nawna Selli. Le 12-11e mois 2022 siko ɗum Allah muuyi ngara e sendode yoga e toɓɓe fi goto kala e meɗen yo waw ɓeydade nokku ka woni ɗon e faamu makko on e pinal makko ngal ma yo waw nanude kesum ma yo waw nanude goɗɗum o anda goɗɗo go kadi hino miijitoro wa makko ma anda wona o goto wona o bajjo wonɗo miijitorade noon dans la spiritualité dans l'éveil. Voilà, partagez le live, bientôt on va commencer. No tawa toɓɓe ɗe wonɗe yewtude ɗo fimo hande, merci Issa Babari. Wonugol moƴƴuɗo, to be nice. Wonugol moƴƴuɗo. En aray fecciten nde ɗo toɓɓere ha bane adama o faama si tawi ko o moƴƴuɗo e si tawi ko o nandol laaru. Merci Mamadou Sarafou, vous êtes toujours avec nous. Merci Ba Kola Bouy. E ka aada meɗen maɗa ka neediji men ɗum ɗo koko ɗaɓɓa ka diina men moƴƴugol koko ɗaɓɓa adna on fof no ɗaɓɓi ko wiyete ko moƴƴi kono taasi koko moƴƴi kon fof ko wonɗen wadde woni ko moƴƴi. Merci ma sœur Djanaba, merci Atibou Sall, Hajiratou Khan, merci beaucoup. Ɓay si a ka spiritualité si a woobi maana anniye gollal ngal haray kadi a woobi maana battane maggal non ko soñete e maggal kon. Merci Boubacar mon frère, merci Kiso, salamu alaikum. No tawa ko tampini en ka diina nde wonno buy e men no woopi tawhide o. Si a woopi mana si a majjama tawhide on ka diina o fijidare jokkuɗa ko wana noon kadi kala ko yamira yo waɗe. Misal wona koko wonɗe yewde ɗo fimo hande to be nice, wonugol moƴƴuɗo. Kala ko yamira yo waɗe. Si tawi a woopi no duwa gerdede noon ko goɗɗum go arata place mo no way si a woopi numéro téléphone ko e numéro goɗɗo go yanoyta. Merci Din Tchachkamin, toujours ensemble. Merci ma sœur Fatou Dabari. Marliso, salam alaikum. Partagez le live, DJ Ibrahim, partagez. Joni non ko honɗum woni moƴƴugol, honɗum woni beɗɗugol. Enen ko ɓuri heewde kon ko anduɗen ko gollugol ko moƴƴi ma waɗangol goɗɗo ko moƴƴi. Enen ko ɗum ƴettuɗen dans le religieux wonandema en woni moƴƴuɗo. Merci Eladji Sow. Dans le religieux mana ko feeñi kon ka diina sen yi goɗɗo no waɗa ko moƴƴi no waɗana goɗɗo ko moƴƴi mana sen yi goɗɗo no waɗa ko moƴƴi ko anduɗen ko moƴƴi ma no waɗana goɗɗo ko moƴƴi hiɗen wi'ama ko moƴƴuɗo ko ɗum fameten ka hakkille men ko o moƴƴuɗo. Mais ko honto muskilan ko honto probléme o woni ko andugol ko honɗum woni fondo ko honɗum woni neɗɗon ko ɗaɓɓi e waɗugol kon ko moƴƴi. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. Mana ko tawata kon hino suuɗi e neɗɗon ko tawata hay malaika windowo nganda, windowo malaika anda ko suuɗi ko tawata kon no suuɗi mi anda ko gollal ngal malaikajo bindata konko suuɗi ɗon ko andi ɗum ɗon ko Allah subhanahu wa ta'ala e an fiɓuɗo hunde nden on. Joni noon e ngara yewte waɗangol goɗɗo ko moƴƴi fiyo yiye hiɗa moƴƴi ma fiyo nane hiɗa moƴƴi wona e beɗɗugol jeeya, wona e moƴƴere jeeya. Balɗum ɗon ko e ɗayni jeeya ko ɗum wiyete manipulation. A manipulay woni on mo wonɗa waɗande moƴƴere ɗon.
merci ba Marwan fillito yewtande buy e men no heɓi sifa ɗi piiji sifa ɗi kadoji sifa ɗe balle merci heriba depuis labi Mamadou Wuri Diallo e Ladji Dalaba buy e men no nangi e perji buy e men hande no e kasoji sabu angal faamugol ɗum ɗo buy e mon no e dewle buy e mon hande wawata wiide o ko ɗo ɓe nangi gurdanji buy no halki hande sabu honɗum hiɓe sikkude o moƴƴi e maɓɓe e mo moƴƴike ma ko ɓuri hewde kan haray o ñawlima donc siko a neɗɗo timo haray ɗa haɓɓitade yoɓɓitugol nden ñamade ko moƴƴi siko woni tun a famali tu as été manipulé, you have been manipulated, tu as été manipulé. Merci Sagabari. Mi fillito dans la spiritualité ka dina laaɓuka en wi'i ko suuɗi kon e ma hay malaikajo anda nde ɗa fokkitana goɗɗum ko gollal ngal golluɗa on malaikajo windata ayi ka ɓuranno winde a tuttata kongo a gollata gollal si wona windoɓe hino dari wi'aka anni e ma on hiɓe anni ko ɗum waɗi ko Allah petto woni giɗo par ce que walama wirdude kono si minne Allah ko giɗo ko vraiment ko o giɗo o wala windude ɗum ka tinema hanno hande weldiɓe buy seedi jaatigiɓe buy seedi ɓay mi haalanima yimɓe ma ɓe yiɗama wona an ɓe yiɗi on wonɗoma waɗande wona fou woodi wonɓe waɗirde sabi Allah wonɓe waɗirde pour une cause commune mais a bappa en wi'i to be nice wonugol moƴƴuɗo wona waɗugol ko moƴƴi kon tun si tawi neɗɗon no waɗande goɗɗo ko moƴƴi ma no waɗirde goɗɗum ko moƴƴi fii tawa waɗugol makko ɗum ɗon ko fii yo yi'e ko o moƴƴuɗo yo nane ko o moƴƴuɗo si en manipulateur ko ɗaynowo ko trompowo yimɓe irto ka Qur'an si kala ka woni fi dépense ko ɗum Allah wiyete kala ko woni dépense gol jawdi ma dépense gol do sacrifice gol goɗɗum ngol li wajhillahi wota ɗaɓɓu fus nder to illa li wajhillahi wala tunfiqu illa ibtighaa li wajhillahi wota yaltin jawdi fewtina e bana adam fewtina e kullum naɓa kala ka naɓatani ma moƴƴere si wona ɗaɓɓugol wela e Allah wona fiya wonu moƴƴuɗo si tawi ko fiya wonu moƴƴuɗo tu vas faire payer à ceux qui ont reçu ce don si tawi ko fiya wonu moƴƴuɗo mais tu vas leur faire payer. Donc ɗum ɗo wiyete manipulation ɗaɓɓoɓe laamuji no andi o secret ɗo ɗaɓɓoɓe jaawu e teddungal no andi o secret ɗo ɗaɓɓoɓe yimɓe ko wuuga no andi o secret ɗo faalaɓe récupérde ɓiɓɓe famille goo hiɓe faala récupé ɓe faala jattudema ɓiɗɗo on ɓe wuugamo ka magasin ji maɓɓe ɓe wuugamo ka golleji maɓɓe ɓe wuugamo ka projet ji maɓɓe hiɓe mari o technique suka ma on ɓe wuugay mo ɗin crédit ji ɓe wonmo a naɓande kun sakum maaro on sukkar ɓe okkama de il te manipule sikka hiɗa ñawliɓe ɓiɗɗo ma on ɓe wuugay mo sintere yurmede
jiwo ma on ɓe feññinante ñande ko no woodi ko suti on jiwo ma labbaɗo ko galle himo sutimo c'est pas un cadeau qu'il te donne mo feñante ñande ko ɓay noon hiɗa ñawlimo a wawata wiide o merci ceerno bela merci Mamadou Ba kollangel diti salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc dans la spiritualité koko suuɗi kon woni doginde ko feeñi kon, dans le religieux koko feeñi kon woni doginde ko feeñi kon. Donc fekk ko ɗum naafiɗi no heewi religieux parce que ko fekk joni noon en andi ça c'est une sorte de manipulation très cachée, très suuɗiɗo moƴƴa moƴƴa moƴƴa. Wona non ɓe fo wona okkoɓe ɓen fof fiyo wiya hiɓe moƴƴi ma yo nana hiɓe moƴƴi woni manipulateur. A sendindiray le manipulateur on ɗon tôt ou tard il va te croquer. Ɗum ɗon ko neɗɗo yawa o mettete ko ñannejo suuɗi. No woodi kadi yimɓe ton tawa ko ɓe mbiyata people pleaser, weltinoɓe yimɓe ko ɗum waɗi si ɓe weltinde yimɓe ɓen, c'est à dire ɓe hisa ko ɓe woni ko, ɓe hisa woni si ɓe waɗali ɓe hisa no wiwa ménage, no wiwa yimɓe woni ɓe ménage. Hara noon goto ala ɓe ménage tadi ko embere ko ɓe jonni wo ɓe ɓuttini, ko embere ko ñanne ɓe ñamani ɓe wo ɓe ɓuttini ɓe hisi. Si minni ñanne wona mo mbilejo wiyata ñanne o mo ɓe innata sondu ñanne no wirude dow buuɗe na min mi alta fi ɓen. C'est celui qui prend, il ne donne rien, c'est un vrai sorcier. Yetto mo jonnata fus. Donc may no woni ton deuxième catégorie ñamanteɓe ɓe hisa woni ko nawnare woni mawɓe, nawnare angal kisa, nawnare kulol. Hiɓe huuli wota yimɓe ɓen yi'u ko ɓe woni ko, hiɓe huuli wota yimɓe ɓen yi'u ko ɓe woni ko, ɓe huuli bonnede inde, hiɓe huuli yi'ede ko ɓe woni ko. Huulugol noon ɗum ɗon naata ɓe dépensegol ko ɓe mari e ko ɓe mara. Ñawlo okkitira suusata wiide o ɓe fenana hoore maɓɓe kaɓe duwa wiide o ɓe inna awa, kaɓe duwa wiide awa ɓe inna o ɓeɗo o nawnuɓe, ko ɓeɗo duwa wadde thérapie. Oɗo o nawnu kaka neydi ila ka woni boobo ka woni payɗum ɗon ko non o ne'ira, ko taw mawɓe makko ɓen ko wernoɓe ñanne, ko wernoɓe ñanne. Ko ɗum hara ɓeɗo yimɓe ɓe yiɗi waccede ha hiɓe huuli aybinede ha inde maɓɓe nden ɗum ko hiweteɗum, étiquette ko ñanneɓe waɗani ɓe kon ɗum ko danketeɗum, kaari mo kaari, ɓi kaari mo kaari. Okkay ko mari e ko mara, ce sont des personnes malades. Ɓe nawni, ɓeɗo ne sont pas des manipulateurs, ɓe nawnu. Si ɓe wallitaka ko e basal ɓe mayata, ɓe wona hon ɗum fure waccaɗo. Merci Diallo Souadou, merci Malal Diallo, partagez le live. Donc aray e ngara noon ƴetten toɓɓere men ɗimmere nden ko ɓe innata kon sortir du cercle, yaltugol ka nder hokko. A andi ɗan gurdam ɗam mi woni yewtude ɗo, wonuɓe ɗan ɗon gurdam jaɓay ɓe sifa ɗi sadakaji, jaɓay ɓe sifa ɗe balle ko e nder hoggo ɓe woni, ko ngon hoggo wiyete jahannama aduna. kamɓe taƴitugol maɓɓe aduna on ko ɓe yiite ɓe taƴiti aduna. Allah taw yiite maɓɓe ngen ko ga hadde,
ɗum waɗi si ɓe yahoyi ton ɓe innayi wallahi ɗum ɗo men anditi koye ɗum tigri men wonno si ɓe naadoyama haawiya sagara jahannama nge wifiɓe ɓe na ko ni tigri men wonano adinirede aduna kamɓe wuurugol maɓɓe ko taƴitugo yiite par ce que ɓe nder cercle ɓe nder hoggo ɓe jaɓata noon fingo hoggo haade ɓay buyno wuuri e maggol ceernoɓe bomɓe mbile baatin politicien musidal bongal cannibal sorcier arnaqueur trafiquant ɗum fof ko yimɓe koye nder yimɓe hoggo wuurata Merci ma chère Ousseinatou, nous sommes toujours ensemble. Merci. C'est bien dosé. Donc, toɓɓere men ɗimmere nden sortir du cercle honno yaltirta ko nder hoggo andi kala ko waɗa e nder hoggo no holli koko jeeya par ce que hoggo ngon ko goɗɗo sanci moƴƴini hoggo ngo kala ko waɗa e hoggo sa gertike ka nder hoggo ɓe watte joloko ma kolombowal a janngay taw fi hoggo ngon ha ngo iwa ka nder hoore ma ngoɗo kaso ka nder hoore wonata a janngay fi maggo na ya cowto ɗum inna ko a révolutionnaire a faami dina ɓe warete ennete ko a rebel ɓe ka dina inna ko a hawariji terroriste ɓe ka musidale inna a feeti ɓe dumbete ɓuyno dumba mayi ɗo na feetuɓe ɓe murtu ka nder hoggo no na nder ton murta a jotto woni faama hoggo ngol ngol ala baafal ka nder hoore ma woni sa débranché fiilol ngol ton hoggo ngol ngo mutay joni non may e nder ngoɗo hoggo ko aaden goto woni ka nder hoggo ton ko wiyete victime toñaɗo ko kamɓe c'est des victimes qui sont dans ce cercle joni noon ko hombo jeeyi hoggo ngon ko ɗiɗo jeeyi hoggo ngon ko persécuteur et sauveur ko lettowo e dando dadi c'est bien joué kala ka yiiɗa hoggo yimɓe no naada ton wonɓe nder to ɓe wiyete toñaaɗo wonɗo ɓe toñude on ko ɗiɗo ara noon e maɓɓe ko persécuteur ko lettowo ɗimmo on ko arawo meɗen ari faabagolɗo a andi victime ala si sauveur ala ko waɗi mo victime ko par ce que mo habbi tamede himo habbi yurminede himo habbi wallede himo habbi voilà lui c'est un sauveur ko ɗum watta ha o muñño o wuura gurdan toti ka nder hoggo par ce que himo habbi ko duwa waɗande hoore makko goɗɗo no arde ɓeɗo ɗiɗo kala na ka nder hoggo ɓe woni kono ko kamɓe woni saññude hoggo ko kamɓe woni hadde yimɓe ɓe yalta ka nder hoggo je te dis ça kala ko woni e hoore ma hande immorde e sonja immorde e tampere immorde albalaw immorde e perdi immorde e kaso kala sonja wonɗo e hoore ma hande goto wawatama yaltinde ko annaadi hoore ma ko an yaltinta hoore ma waɗugol ka hakkille ma ñaawoje yaltinte ɗum wullugol yaltinte ɗum ŋaañagol yaltinte ɗum hiɓe arde hiɓe habbi ma yawmal qiyama ɓe ƴettoy e julde makko nden ɓe ƴettay min boni tu te trompe ndo gasa hewtugol ma Allah sunnete par ce que o tagama fi ya wuro e hoggo go goɗɗo howi na fi ɗum tagiraɗa si ko ɗum tagiraɗa fi mum ko kanko waɗaynoma e nder hoggo o jonnatanoma liberté o waɗatano laaɓi o inna suɓo donc sa salike wongol ka laawol haray ko an suɓani hoorema wongol e hoggo
joni noon ko ɗum ɗo Qur'ana wiyata suudu marjaaw ngon hokko kadi ngo inne dans la spiritualité suudu marjaaw nafoore fu salato sonal o suudu marjaaw deyum kun si gorum kun bugike ɗon deyum kun ñaamay gorum kun si nene on heɓi ɓikkoy koy si nene on dogali laawo ɓikkoy koy ñaamay nene on gurdan hoggo ko ñaamindiro si nange ngari ɗuwatama si ndiyan ɗan ngari ɗuwatama si hendu ndun ngari a daɗata e ɗum e wawde noon nder ton ko ñaamindirgo wonɓe ɓen ka nder hoggo no bonidira ni ɓuri howɓe hoggo ngo jonnon ko wonnum golle persécuteur le bourreau ça ce sont des idées addanode ko neeɓi ko honɗum woni golle le persécuteur qu'on appelle le bourreau golle makko arana ɗen ko attaque sammugol attaque jaggita nde an hiɗa wiya Allah toña waya yefere nanana lui il attaque fort parce qu'il a un territoire mo konti leydi ndi wonɗa seppude hoore mum ndi c'est pour lui il a un territoire o marki leydi ndi kala ko woni memminade territoire makko ko baaba makko jeyi kanko jeyi donc il attaque o muñjita o hersina o jonna ordre ɗoftiɓe ɓen o jonna ɓe ordre dartiɓe mo munca ɓe o créa haine e rancune kanko e mo ƴetti toñaɗo on victime jon ko lowɗo ko foddi e mum ko cabbi mo konti mo kontuma lowɗo donc ƴetten ɗon inférieur ɗum wata jaɓu fanɗingol hoorema hunde fanɗintama sona diina penale tarika penale gandal peppale hoolareji penale koko jasinta banadam ayi banadam joni no haala tum fi jinna ñanne malaika hara ko peppale jokkuɗa jasinay goɗɗo ko hoolotoɗa kon jasinta parce que a habboto akira ko aduwaka habbade sikka yiɗa toña sikka sa wulli a tawoyi Allah no kanko attotoma sunnude parce que a jamfika mo sabu gollitirgol ko jonnuma ko donc le bourreau attaque parce qu'il considère la victime comme inférieure waɗi si ɓe attaquude makko ɓay ɓe considére ma ko a asfala safilina c'est à dire ko a lowɗo mais ko mande hiɗa loye ñe ko loyre andi ko ɗum poɗata buuro on koko kulloy koye haacata ka burure ñamay koye kuɗo koye ko ɗum addata gayyuru ndi boddi ndi ƴetta e mbargol dombi ɗi si ndi ara merci Racine Diallo donc ɗimmon c'est le sauveur o sauveur je ɗo kadi naka nder hoggo woni mais il est plus dangereux que le persécuteur parce que kanko woni hadde gollitira daɗi maɗi oɗo ara o ñoƴƴa ko wonaɗa waɗede gon kanko woni ñoƴƴude o fawa koyngal e hoore mum o adda ballal ko walla ko réfugié iɓe landi asile ko raɗaɓe kanko ko wallowo ko aide ko nation ko association ko ONG o adda ballal ngal gaynata fos ballal naafiɓe anda ko ngal ballal makko woni hadde sorta faama koye nder hoggo wonɗa hoggo ngo ka nder ngandima woni
ko ngal ballal makko narde fina sina ɗum persécuteur adinowo no adinirma wo o chargé te woni o waɗete woni adinowo si tawi sauveur ala mi fillito wonɗoma adi nde ko métier o jandete woni ko métier adingol ko métier wongol persécuteur ko métier no lettirɗa bana adama o a jannaymo woni métier kono noon ko si tawi ɗo sauveur n'est pas à côté si tawi sauveur kono no famirta darsuji ɗi a famata darsuji ɗi a famata darsuji ɗi ina habbi yo malaika yuka kam a famata darsuji ɗi ina habbi yawmal qiyama nya kono famirta darsuji ɗi o adda ballal ngal duncangal nafata putere hara ko kankoni yaabude gurdam maɗa kanko kadi il considère aussi la victime comme inférieure ayi kanko kadi ko on waɗi simo wadde ɗum imo ƴettuma ko a taafu ko a jaasuɗo ayi persécuteur on no ƴettuma hiɗa jaasi ko ɗum waɗi simo ƴakkudema arɗo ballal on wo ko nation ko ONG ko yurmede ko association on noon kadi ayimo yurmi fuu so gaynata wallemo nagge ngen haaca kadi donc on noon kadi ko on ɗum darnimo en position parce que tu es inférieur mais ko woni heɓude e nafa ma kon a ɓuran won faama koye ma o wuuri parce que ko indema waccata yadna o anantaɓe inna hiɓe wuuri ley $1 kombo wuuri ley $1 ɓe vous êtes malade comment vous pouvez croire à ces arde conneries hiɓe wuuri ley $1 ɓe ala yarude ndiyam hiɓe weela nakkoy ko kadi ko nan woniri si ɓe hendike toon fiifaare tew ndiyam ko cintu yantaka ɗengal ma ca woko wallowo merci Diallo Daoud Abdourahmane Sow merci joni noon kanko sauveur jo itte propose son aide, c'est-à-dire o proposane o weeɓitane ballal makko ngal en tant que supérieur à toi menen woni sipewol bawa menen woni walloɓe menen woni hunde kaari menen woni nafoɓe menen wallata ɗo yimɓe baba koye ma o wuuri ko tawi ko giɗa ka nder hoggo koye ɗum o wuuri ko an woni mo wallude so a wooda ka woɗetake o wallatama de ɓay on fof ko bani adama ko on ma wallirde ko parce que lui aussi il est supérieur encore inférieur kadi simo inde ɓe ala ndiyam ɓe ala fay kunɗa kay waɗani okka tama ɗum woni hawɓugol hoore mum joni noon ɓay adinowol kañum ko golle mum ko adingol e sauveur on golle mum ko sauvugol victime on noon c'est à dire wiya ɗon no tooña an liƴata ko mum kunge yurminkina kam ko ɗum ka yiɗama mo tikki excité mo siwri fala e explosité o liƴata ko makko kum ala ko tigi waawi ndaari kamen na nya o artira hoore makko ka nder hoggo ngon kon no wiyete inférieur yimɓe jaasuɓe aduna naaka goɗɗo wulla non naaka wulle koka fiine siɗa adinede ko yaha fiino fiya adi naka goɗɗo walle adinowo e wallowo ko nene gooto wona ɓe baaba gooto kono ko ɓe nene gooto
adinowo e wallowo ko ɓe nene goto ɓe fof koye ma ɓe wuuri on association koye ma wuuri on juge jo on procureur jo on avocat jo ɓe fof koye ma ɓe wuuri nde procureur jo no charge avocat jo ma on def ko nene goto konne tuma famata ɗum tu es toujours le perdant tu es toujours le perdant nation foin nation we foin I want peace you want peace you really want peace. Go home and fight for it. Karena nafikan kaku, you want peace. Eko remete. Go home and work for it. Kombo yon na imado. Lo sover, imusuti ma kwa aja sudo, kwa ne dolo, wah. Donc, la victime va aller chercher un sauveur qui en réalité, c'est notre bourreau caché pour conforter sa croyance. Nous avons le triangle de Camp-Spartman, sortir du cercle, Gourana Sayego, Soudou Marjao. Ɗum sa fotti e goɗɗo no wulla tun no haaɗi tun no moni tun no siwri tun no exciti tun no faala peɗade innuma ka hoggo wonɗa ko gurdan hoggo ɗum ñande ko quelqu'un ma abbe leydi a nawna selli ñande o ɗa welti simi yima ɗa welti ko woni secret ma min min wonami weltiɗo ñande o mais j'ai toujours de l'espoir. T'as eu un vidéo, j'ai des fois des problèmes, j'ai des journées très amères des fois. Kalabana Adama, si tu es dans l'entrepreneuriat, des fois tu frappes, des fois on te frappe. Na cyberem da welti, mais si mari yeso mon do, c'est que message mon fait indéon, c'est une motivation aussi. Kofi si wobe modon no suni no ani, chanson sendo den non. Hey, adna o juuta. Adna na ko juuti ko goɗɗo feƴƴina ɗum e ŋaañagol ka feɗɗa gundo noon fiyo bana adama won wertiɗo moodi taw jaɓu wongol victime toñaɗo taw jaɓu wongol habbiɗo min nawna selli kam wonɗo hadde mi habboraki goɗɗo putte c'est à dire kala ko goɗɗo waɗanilan juwayɗam won ko ɗon adna on foti koy parce que habboragol babba ko ɓuri hewde ko na eɗa habbi ndiyam ɓuuɗan ka ko ɓuri hewde kon ko ndiyam wullan arata mi jitiɗa udditi hunduko eɗa habbi ndiyam wullan ɓe cippina ɗon ndiyam ɗan 100 degré habbagol no muusi how long are you going to habbagol no mos awampi awanya gurdan dan no rabbidi ka goddo habbo da faala sonna yahan ka dagi ton da faala mbuudi ko bani adama jogi mbuudi terto Allah ko bani adama jogi ndar ko signati rombo wonton ko photo rombo wonton hidi ka jifaji mabbe trouve une solution pour eux ɓe jonnetedi terto Allah ko wawi ko weƴƴitangol ma leydi tage tafe yuppane ndiyam ɗafala mbuuɗi terto Allah waɗi hen terto ɗi wirdoji ya razak ya Allah terto ɓuttinan Allah top donc yiiɗu gurdam maɗa accu jamfagol hoorema accu ɗaynugol hoorema
donc galanno yewtere men en wi'ay toɓɓere men arandere nden en wi'i wonugol moƴƴuɗo no serti e moƴƴingol. Hiɗa moƴƴina tawana moƴƴuɗo, tawa ko huulanɗa e nder moƴƴingol mangol ko fi yo yi'e hiɗa moƴƴi ma yo nani hiɗa moƴƴi, ko ɗum wiyete ɗaynowo deuxiéme manipulateur. Oɗo noon no hulɓini ha ɓe noon no heewi ka men, ɓe no heewi ka men, ko ɓe fayta wona wiyeede ka men maruɓe ko hatta o yeeye wo ko hatta o yeeye ko ɓay o yaade soodo kono noon mo reway ka gurima maruɓe mari wallahi an e min ko wawete waɗdirande kon ɓe waɗantama ko hatta o yeeye ko ɓay ɓe ɓaali ko soode. Ils ont tellement de problèmes à la banque, des problèmes avec leurs fournisseurs. Donc wonu hoore ma rento wona wonɗo ma waɗande fof won ma waɗande an. Il y a trop de pièges. Buy hande gurdam mun no jiiɓino e kasuji no halti no ƴawna e avion je jaga ko perji tegunde. Il t'a vendu. Là tu payes le prix, tu vas payer. Tôt ou tard il va te faire payer ça. Ça y est. Allah baya si Allah wi ko kanko woni giɗo ma o fayade wallahi kanko woni giɗo. So inni ko Allah wi ko min woni giɗo ma andu o faya ya wadud Allah so hokkima ala ton garay ko ɗo wonde hattude hande minen salmina kala wonɓe sodde thérapie e jungo amen minen lando so tawi no hayfi e thérapie no serti e moccago, thérapie no serti e biniri nasi, thérapie no serti e ƴakkugol comprimé, thérapie ko ya yiltuto e wonki makin anda golle ɗen ko andu waɗe wadde ko hatta yimɓe ɓe yaha e thérapie par ce que ko nde wonno golle ɗen ɗayni ala ton ko an tigre waɗata golle ɗe ko c'est-à-dire ko lowre nde duwaɗa an tigre remude ko ɗum hatta buy suusa thérapie parce que c'est un vrai travail ko ñande wo ñande ko ya fewtu goɗɗum e jikkum ma bombarda kon ko liɓe ɗon liɓa kon ɗon ko liɓe ɗon liɓa kon ha ko dirta yahana gokkum moƴƴum lontina kon ɗon ɗum enta thérapie ko ñotif ñawdirgol bana adama konngol sabu faamingol mo ko kanko woni gaño wonki makko ki ko hakkille makko ɗen woni mo ƴakkude no ɗum ɗo noon yiɗaka par ce que ka memuɗa o dogi haɓani yaha ka c'est à dire ka o fenata ɓe fenanamo ɗum ɗon noon no wowi naati yaltimina gueɗamina no foti par ce que là y a pas de responsabilité no wa gouvernement lagino c'est à dire comptabilité ala si a ñaami comme famille si a bonni c'est la famille c'est la paix ɗum moƴƴinta leydi ya naɓata goɗɗo nokka donc ara mbeɗa salmina kala wonɓe sodde lekki ɓuuri e junngo amen ɓuuri ko nawnare bonde hare nde bonna e reedu ma no bonna ɓooƴe ma ɗen bonna tetikki ma ɗen si a faamali fi mayɗe boni hare ha maayi waɗay ha tetikki ma ɗin wona perméable tawa si toxine yehi toon tetikki ɗi wawata dégajude ɗum yaltata feƴƴina yaaka yiya par ce que ɗi loyi tentini siɗa mema tum biridi e sukkara e poodi e ɗo ɗum no gangare lanni par ce que ko wiyete ko toxine ko wiyete ko poson no heewi ɗi ñamiti donc ara meɗen salmina kadi sponsor ɓe amen ɓe fof kala wonɓe sutende oɗo page nokku wo ka wonɗon e hoorede indi wontiramɓe laggine États-Unis France Belgique merci beaucoup ara hande ko ɗo wonɗen hattude merci miɗen todi Allah subhanahu wa taala nawnuɓe ɓen yo Allah dikkinɓe wonɓe ɗaɓɓude kaydi e nder jindiru maɓɓe yo Allah newinanɓe fi kaydi fi won ɗum si tawi leydi ka wonɗa ɗon a heɓali kaydi hara a heɓali hay hunde par ce que fof ko ɗo yowiti. Assalamu aleykum wa rahmatullah.